Kabuga Felicien waregwaga ibyaha bya Jenoside yapfiriye mu bitaro i La Haye ku myaka ye 91. Aya ni amakuru aramutse. Niba utarakanda subscribe ukande subscribe kugira ngo turusheho kujya tubana kenshi kandi buri munsi. Felicien Kabuga waregwaga ibyaha bya Jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 yapfiriye i La Haye mu Buholandi ku wa gatandatu ku myaka 91. Ni mu bitaro by'urugereko rwasigaye rurangiza imirimo yasizwe n'urwari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda rwahoze ruri Arusha nk'uko bitangazwa n'urwo rugereko ERMCT. Itangazo rivuga ko umuganga wa gereza y'urukiko yahise amenyeshwa kandi ko abategetsi bo mu Buholandi batangiye ibisanzwe bikorwa hamwe n'amaperereza asabwa n'amategeko y'igihugu y'Ubuholandi yisunze amategeko ngenga y'urukiko n'amategeko agenga ifunga. Perezida w'urwo rukiko umunya-Uruguay Kazi Graciela Gatti Santana yategetse ko hakorwa iperereza ryuzuye ku buryo Kabuga yapfuyemo ndetse ashinga umucamanza w'Ubuholandi Alphonse Ollier gukora iryo perereza. Kabuga yaregwaga ibyaha bya Jenoside, umugambi wo gukora Jenoside, gushishikariza gukora Jenoside n'ibyaha byibasira inyokomuntu ibirimo itoteza, kurimbura n'ubwicanyi muri Jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Imbere y'urukiko Kabuga ibyaha aregwa yabyise ibinyoma. Urwandiko rwo kumuta muri yombi rwasohowe n'urwari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'i Arusha ECTL-TPIL ku itariki ya 29 Mata mu mwaka wa 2013. Yaje gutabwa muri yombi mu Bufaransa ku itariki nk'iyi ya 16 Gicurasi mu mwaka wa 2020, nuko yoherezwa mu rugereko rw'i La Haye The Hague ku itariki ya 26 Ukwakira mu mwaka wa 2020. Ni mu Buholandi yoherejwe. Urubanza rwe rwatangiye ku itariki ya 29 Nzeri mu mwaka wa 2022. Ku itariki ya 8 Nzeri 2023, nyuma y'icyemezo cy'urugereko rw'ubujurire cyo ku itariki ya 7 Kanama mu mwaka wa 2023, urugereko rw'iburanisha ryasohowe icyemezo cyo guhagarika iburanisha kugeza igihe kitazwi kuko byafatwaga ko amagara ya Kabuga atameze neza ku buryo yaburanishwa, ndetse rutegeka ko aguma muri gereza y'urukiko kugeza ikibazo cy'irekurwa ry'agateganyo rye gikemutse. Kabuga apfuye yaragitegereje irekurwa ry'agateganyo ngo ajyanwe mu gihugu cyari kuba gifite ubushake bwo kumwakira ku butaka bwacyo. Mu mwaka wa 2025 urukiko rwanzuye ko Bwana Kabuga adashobora gukora urugendo rwo kujyanwa mu Rwanda kubera amagara make ye. Bavuze ko koherezwa mu Rwanda kwe byateza ibyago bigaragara kandi bikomeye ku buzima bwe, ndetse ko gutegeka ko arekurwa mu Rwanda binyuranyije n'inshingano y'urukiko yo kumwitaho nibura igihe nta kubyemera kwe guhari. Abashinjacyaha hamwe na leta y'u Rwanda bari bakomeje gusaba ko Kabuga yoherezwa mu Rwanda nk'igihugu avukamo kandi cyonyine kugeza ubu cyari cyaremeye kumwakira nyuma y'uko urukiko rutegetse ko arekurwa by'agateganyo kuko amagara ye yari ameze nabi. Umuryango wa Kabuga hamwe n'abunganizi be bo bari bakomeje kuvuga ko kumwohereza mu Rwanda byari guhonyora uburenganzira bwe, ndetse ko byari biteje inkeke ku mutekano we.
Aya makuru turiho tuyakesha ikinyamakuru cya BBC Gahuza Miryango. Iby'ibanze wamenya ku rubanza rwa Kabuga ni ibi bikurikira: inyandiko y'urukiko igaragaza ko yavutse mu mwaka w'1935, bivuze ko ubu yari afite imyaka 91. Avukira mu cyari komine Mukarange mu cyahoze ari perefegitura ya Byumba, ubu ni mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Yafashwe ku itariki ya 16 Gicurasi mu mwaka wa 2020 mu nyubako y'icumbi y'amagorofa i Acienières-sur-Seine hafi Paris mu Bufaransa. Hari hashize imyaka irenga 20 ashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga, aregwa kugira uruhare rukomeye muri jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Urubanza rwe mu mizi rwatangiye muri Nzeri mu mwaka wa 2022. Imbere y'urukiko, Kabuga ibyaha aregwa yabyise ibinyoma. Muri Werurwe mu mwaka wa 2023, inzobere zatumijwe n'urukiko zanzuye ko ubuzima bwe butameze neza, urukiko ruba ruhagaritse urubanza rwe. Muri Kamena mu mwaka wa 2023, urukiko rwanzuye ko Kabuga adashobora gukomeza kuburanishwa kubera ko amagara ye ameze nabi, cyangwa se amagara ye ameze nabi, atari ameze neza. Mbere y'icyo gihe urukiko rwateganyaga ko urubanza rwe rwari kuzarangira muri Nzeri 2024. Mbere no mu gihe cya jenoside, Kabuga w'umuhutu yari umwe mu banyemari bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Kabuga Felicien yafatiwe aho yari amaze imyaka 3 acumbitse. Umunyarwanda Kabuga Felicien wari mu bantu bashakishwa cyane ku isi, akekwaho kuba umwe mu bari ku isonga rya jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994, yafatiwe i Paris mu Bufaransa nk'uko bitangazwa n'ubushinjacyaha bw'urwego rw'ubutabera rukurikirana ibyaha rwa ONU cyangwa se UN. Umushinjacyaha w'uru rwego Serge Blamertz yatangaje ko ifatwa rya Kabuga ari ukwibutsa ko abagize uruhare muri jenoside bashobora kubazwa ibyo bakoze no mu myaka 26 nyuma yabyo. Itangazo ry'urwego rwa ONU rwa International Residue Mechanism for Criminal Tribunals ERMCT rwasigaye rurangiza imirimo yasizwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha, rivuga ko yafashwe n'abategetsi b'Ubufaransa binyuze mu iperereza bafatanyije n'urwego rwa ERMCT n'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa. Uru rwego rwongeyeho ko Kabuga yatawe muri yombi mu gikorwa cyo ku rwego rwo hejuru gihuriwemo kandi cyasatse ahantu henshi icyarimwe. Umushinjacyaha Blamertz w'urwego ERMCT yashimiye ibihugu biri mu Rwanda, Ububiligi, Ubwongereza, Ubudage, Ubuholandi, Autriche, Luxembourg, Ubusuwisi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na polisi y'Uburayi Europol ndetse na polisi mpuzamahanga Interpol ku ruhare rwabyo mu ifatwa rya Kabuga. Kabuga yabagaho akoresha umwirondoro muhimbano mu icumbi ryo mu gace ka Acienières-sur-Seine hafi Paris rwagati, nk'uko bikubiye mu itangazo rya Minisiteri y'Ubutabera mu Bufaransa. Hari hashize imyaka 25 ashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga. Mu mwaka w'1997 nibwo urukiko rwa Arusha rwashyize impapuro zo kumuta muri yombi, akurikiranyweho ibyaha 7 bya jenoside. Niwe munyarwanda washakishwaga cyane n'ubutabera, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika
zari zarashyizeho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ku muntu watanga amakuru yatuma atabwa muri yombi, dore uko operasiyo yo kumufata yari imeze. Ibiro by'ubushinjacyaha by'Ubufaransa n'igipolisi bivuga ko Bwana Kabuga yari afite umwirondoro muhimbano, aba muri imwe mu nzu iri mu igorofa ya apartment abifashijwemo n'abana be. Uyu munsi ku wa gatandatu saa 12:15 za mu gitondo ku isaha y'i Paris ari nayo yo mu Rwanda, nibwo yafashwe n'abajandarume bamusanze mu nzu acumbitsemo. Umushinjacyaha Brahametse w'urwego IMCT yavuze ko ari operasiyo ihambaye yayobowe neza, aho bamushakishije icyarimwe ahantu hatandukanye. Eric Emero uyobora urwego rwo kurwanya ibyaha yabwiye AFP ko kumuhiga byasubukuwe mu mezi 2 ashize nyuma y'amakuru mashya y'iperereza yari yabonetse. Olivier Orsene ukuriye ishyirahamwe ry'abafite inzu zaho yari acumbitse yabwiye AFP ko Kabuga yari umuntu ubayeho mu ibanga cyane, wasubizaga avuga gahoro umuntu umusuhuje. Bwana Orsene avuga ko Kabuga hano yari ahamaze imyaka hagati y'3 n'4, dore uko Kabuga Felicien yifuzaga ko yaburanishirizwa hano mu Rwanda. Ahishakiye Naftali, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka, umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside mu Rwanda, yabwiye ikinyamakuru cya BBC ko iyi ari inkuru nziza kuri bo. Bwana Ahishakiye yagize ati "Nka Ibuka twashimishijwe n'iyi nkuru ko Kabuga akurikiranyweho uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, abantu benshi bagatakaza ubuzima, yafashwe." Avuga ko bashimira inzego zabigizemo uruhare, cyane leta y'Ubufaransa n'urwego rw'ubutabera rwa ONU rwasigariyeho urukiko rwaburanishaga abaregwa Jenoside rw'i Arusha. Yagize ati "Muri iyi myaka y'ubutegetsi bwa Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa hari byinshi byahindutse. Hari n'abandi bagera kuri 30 ubu bari gukurikiranwa n'ubutabera mu Bufaransa." Bwana Ahishakiye avuga ko nyuma y'uko Kabuga afashwe, icyaba cyiza kuri Ibuka ari uko yajyanwa mu Rwanda akaba ariho aburanira. Yagize ati "Ni ikintu cyadufasha n'abo yahaye ibikoresho bakajya muri Jenoside bakabona ko umwe mu babashoye muri uriya mugambi, uwabateye inkunga yo kuwushyamo aburaniye aha, byaba ari ubutumwa bukomeye ku Banyarwanda." Uru rwego rwa International Rescue Mechanism for Criminal Tribunals IRMCT rwamushakishaga, biteganyijwe ko ari rwo ruzamuburanisha, rufite amashami i Arusha muri Tanzania n'i La Haye mu Buholandi. Ku itariki ya 8 y'ukwa gatatu mu mwaka wa 2012, Laurent Amusunga wari umuvugizi w'urukiko rwa ICTPIL yabwiye abanyamakuru i Kigali ko Kabuga afashwe atakoherezwa kuburanishirizwa mu Rwanda. Valeria Mukabayire ukuriye umuryango w'abapfakazi ba Jenoside AVEGA yabwiye ikinyamakuru cya BBC ko bifuza ko ubutabera bukora akazi kabwo kuri Kabuga. Madamu Mukabayire yagize ati "Umuntu wese wacitse ku icumu yishimiye ifatwa rye. Abantu bose bari baritegereje kuko we ashinjwa uruhare muri Jenoside ku rwego rwo hejuru. Ni byiza kuba afashwe akaba agiye kugezwa imbere y'ubutabera akabazwa ibyo yakoze byagize ingaruka zikomeye, Abatutsi bakarimburwa. Ubundi Kabuga ninde, ni muntu ki? Umuherwe wo mu bwoko bw'Abahutu wabarirwaga umutungo wa za miliyoni mu gihe cya Jenoside. Kabuga yavukiye mu cyari komine Mukarange mu cyahoze ari perefegitura ya Byumba, ubu ni mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Amakuru avuga ko ubukire bwe bwatangiriye mu bikorwa birimo n'ubuhinzi bw'icyayi mu majyaruguru y'igihugu. Nyuma yabaye umushoramari mu bushabitsi butandukanye mu Rwanda no mu mahanga.
yari bugufi bw'ishyaka ryari ku butegetsi rya MRND ry'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, ndetse yari bamwana w'uwari perezida Habyarimana. Kabuga upfuye wari ufite imyaka 91 yashinjwaga kandi kuba yari umwe mu batangije televiziyo ya RTLM n'ikinyamakuru Kangura by'abahutu b'abahezanguni. Nyuma ya jenoside yo mu Rwanda yo mu mwaka w'1994, ubwo FPR yari imaze gufata ubutegetsi, yarahunze. Nyuma avugwa cyane i Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya mu gihe cy'ubutegetsi bw'uwari perezida Daniel Toroitich arap Moi. Itangazo rya Minisiteri y'Ubutabera ry'Ubufaransa rivuga ko nyuma ya jenoside Kabuga yabaye mu Budage, mu Bubiligi, muri Congo Kinshasa, muri Kenya cyangwa mu Busuwisi. Niba utarakanda subscribe kuri EYODEM TV, kanda subscribe tujye tubana kenshi kandi buri munsi.